Ole pu chairman le Tilaya Southern Headquarters sa kan president le tho puite kan Lunglei West Bial tu pu lim puite le partia ka tho pui lungrol pui zong zong te zawain chi bai kan bu ma sa chewa Tilaya mo phuna poi mo tak mai kan party na ka kowa han ngat le hi lawm ka ti hle mai lom thu ka soye voin hi thu soi tur kan ni lowa mi thar lom lu na chan vo pe kan yangin thu tam ka soi lowanga mi thar lom lu tur te lom lu thian hun rei lo zok man ka tumanga political session ata na thu soi tu tur han nei kan ne wangin hun thol zok an in man theinan rei lo zong hun man ka tum don ani amaro chu chumi ma a kam ni khat le ka kan soi du chu pathian khong ai na le mal som na changin kan sarkar chung tram chan ve kan han thleng chowa kan sarkar ma po a mitam tak min ngai zong ru tu te kan nei ve a amaro chu ataka sarkar na kan han chana an mit nge ya kan soyang kan ni em ti min en thlapot tu hi enga mozat kan nei ani chung te chuan tram chan ve kan han manga san sarkar sila enge an ni ve te reng ain soirin omviawa min ti to ka min lowen thatu tam tak te khan sarkana kan han chan nuwa kumni khat kan han kala a keimania kan ho tu te ale kan party ho tu te min thruai na te kan siam min kai thruai da na te pathian ven puina le om puina an changani ti ria kan be sei phak lo thil tam tak kan ram ta na lo thlin na te min han mu puya ma son na mela lo lang ta ti min mu pui hian mitam takin kan zinga telve te po riru so ngetin thinlung in hong takin min ron lu khung ta zel hi lomom ka ti ZPM-ah voina nge po hian keini bial lunglei south lama po hian chapo thuni lo sela min au na hi MLA te hian an khomuna kan lom lut seng talawani tuna po hian kalman ni lang troi puitlang dunga te po mam te ate thual thu ate so ta khomoi ate khatiang khan troi pui sau ta te tin nak tu ka zete lama te lungrang lama te po kal thak kan tuma tiang khan min ngak hi an om tat ve zela ngak lel taka keima ni abial tu MLA te na kal chila min ron fin du tu hi engamuzat min nga kan ta zel te hi kan ho tu te min kai huaina le pathian khongai na le ven na le mal som na awanga mi te thinlung an ha min tho sakna ni ti kan khiatin lomom ka ti ZPM-ah kan party ho tu te ai o le Southern Headquarters ai o point pathian le hetiang ang ril ru min put sak tu min du saka ramtana min tho pui relova min lu khung zel tu te hnen apolom tu kan soilok bokani e ole voina hian mithar lom lu tur te hi lungpui zol le ram thar venga tangin an ni tlang puya Lunglei East Bial chunga tangin ania an ming zong zong hi han chiar chu po hi hun ala deu mai mai ka hiata vain ka chiar chuak lovanga heti hian alis fel fai tak kan neya alista hian ram thar venga tangin somruk le pali le lungpui zol da tangin mi pali kan neya chutiang chuan vain mi somruk le pariat voina hian lomlu tur mi thar Lunglei East Bial tangin kan nei ani tikha kan tarlan theichin ni mai sela heng ba ka hian lungpui zol tang vek po hian voina lein pe man lo mi somli som ngatel ron lu tur nakina Bial tu MLA man huna kan lati fel le tur hi an lain ngak mek bokani ti te pokha kan han soilok ni sela chuti chuan voina hian kan member tharlom lu tur te hi an zawaya han chher chuapo a thatvio rualin chher chuak lo mai nga soitak ang khana mai ro chu kan local council member voina ram thar venga tanga kan lom lu tur hi a ming tele ama lo ni na te tlem zong han tarlan he tha ka hiata wangin kan soi chuak masa anga khongain ama hi lo tel thei chuan lo ding sela lalmangai sang ram thar local council member ani a
lo la ding zel sela Indian National Congress tanga local council member than thlin ania ama hi VC te po kan ni lai tang to kan VC ni puithin khotlang hruaina mi senior le experience nei to tak mai ania unit party te po unit ate mo phuna sang finance secretary te unit vice president te unit president te ni in congress party a hian hruai tu luna lo ni to a ten Lunglei district village council association kan ti hian secretary na te chelin ten Lunglei East ate po hian block president te po alo ni to a ten VC member ate po party be chan nei lova adin pon thantlin thawania party be chan nei adin pon thantlin thawania veng mi puiten an du sakle an paron le an parin ania wangin voin thlengin VC member local council member thantlin ala ni chhawzela chotiang chuan tun congress block tam kalmek ka po hian sang ni somni pasari thleng tur hian tam ni na atan treasurer ra thantlin alo ni bok ani ole ama lo he voina hian kan lomlu te zinga tanga helai hmuna rontel thei midang kan om chuan khongai in thut hmuna tangin ding taila wa thamai om ve thero ama toy om tu le ama ruala kan lomlu minglis kan nei te o lom ome hey attend to lo khongai kan chibai ve du si chu hetla hianin thian dang te ai oin aron tel ve man lo ti ai oin pathum khan local taula te chuan nga adang om mang ang te nen khan khongai takin heti lai khan loading ula ti khan kalau chibai ang chu ti jong khan kan president le Lunglei West Bial 2 MLA kan pathumin kan tianga midang po somdu alovin ti khan ka lomlu na hun ka man zo a kan chibai cheunga hun rei lo jok nan te chong kan du tok mai don ne voina hian kan member dom tak ZPM-ah kan policy te hlo thin na turatana min ron zom tu te hi thinlung takin kan lom chewa southern headquarters te general headquarters te le inom na bial nge ya abik takin bial tu MLA kan minister ni bok pirin pui IO te po in ni sela voina hen lom takin ZPM-ah kalom lu chewa thanem ngai takaram tana theito bin so pui turin ka ngen hal bok cheu ni ole Lunglei West Bial 2 le southern headquarters president te kan chibayanga te khan du tok donia kan biar lah kan satu tinjau kan lom ole khatisin kha lomlu program bi ka kan hun man thei chu ni sela Lunglei West Bial khan mi za le pathum vel kha tun chorkar liam ta khan bial tu MLA na lomlu to boka adang te po soi zel don chuanin soi turatama amaro chu tun nai vai ni angin report kan petel ni sela nakina office lomlu program kan man kherlo pon lama kan man te po kan media lama report te kan thenanga tiang chuan kan lain thri zel thei tura ngai la athange khami chin kha ka hun man thei ni sela kalome